Қырымның чөл бетінде, азавның бір четінде, шырын атлы бір койде, белкі жарты бір үйде бабам туған. Қыпчақта ойнай жанай, өскен еміш қартанай, кетен соқан шал өрген, шай арув күнлер көрген, башын жабық мен болған. Әлбетте, әрбір инсан үшін ана топрақ қиметлі ватандан башлана. Бүгін тарих ізлері программасы есе Жүрчі районының Тоқылчақ көйіне ел ала. Тоқылчақ көйі Балабан олып районның мерkezінде ерлеші. Бұл ер Қырымның меркези чөллеріне айыт ола. Ең яқын көйлер Фрунзе ве Муни мескенлерідір. Мерkezге олған месафе 11 километрні тешкіл ете. Ең яқын демір yolu есе Воинка көйінден кече. Мұнда Меркез ве Ақмежетнен бағлаған автобусларда қатнай. Көй ақында бірінші малуматлар Қырымның камераль тарифлерінде рас кетіріле. Қырым халығы деврінде көй самарчық қадылығына кіріп, ор қапу қаймақанлығына айыт олған. Қырым Русияге қошылған соң Таврия вилайеті пейда олып, Орқапу уездіне баққан. Бүгін көйге кіргеніңізнен көзіңізге халқымыз тарафындан япылған жами түші. Мұнда имамлық вазифесіні Сүлейман аға бежере. Жамымыз бір ескі магазин болған, біз оны сатып алдық. Соң документациясını hepsini doğruладық. Şimdiki zamanda bu muftiyata baka yerinde hepsini satıp alıp hepsini doğruladık. Şimdi rayonda birinci bizler camını dokumental açtık. Dokumental bizimki camımız var ama bir nesi işte camının bir minaresi yok. Жами ади олса да өз вазифесіні алып бара. Пейғамберіміз айтқаны кібі ең güzel жамилерден бірісі бұл çok insanlar келген жамидір. Cuma namazına bir 20'den çok ola, 25 adam kele cuma günleri adam çok ola, bile günleri az kılıyordu. Bayramda tola şehre gitkenler de kele, hepsi bayrama keleler. Zor kasıqamız bu camiye. Сүлейман аға ер вақыт көй халқына ярдымжы олып, ислам білгілерінен еркезіні таныш етмеге тырыша. Афтада бір кере мұнда insanlar топланып, дуа оқыйлар. Bundan o günü, 2 yıl o günü kurslar var edi. Çoksu kızlarımız, kartlarımız, biz de şu birinciden biz 90. yıl açıldı. Ondan sonra bir Türk hocası geldi. O Türk hocasından biz de 5-6 adam ilim alıp kaldık. Bu bala çağa çok edi. Çokları Kur'an okumaya öğrendiler. Kısa vakitte o hocamız bize bir 3-4 ay haftada bir kere ders veriyordu. Ondan çoksu ilim alıp kaldık. Bana bir 3-4 adam şimdi yaxşı Kur'an okuyan adamlarımız var. Bana Açı ablamızda şu hocaya birektenemiz de var. Konşu köylerden de barlardı. Apaylardan yaxşı Kur'an okumaya okuyup o vakit nettik. Ondan sonra özümüzün rayonundan da hocalarımız ki ballarımızı okuttular. Былтыр. Жаминің азбарында дуалар, ифтарлар үшін ерлер де hazırlanған. Ең мойымы бір şey temizlikte keçirilе. Şimdi başladık, mına havaları tigaran kızdı. Bir abdesthanemiz kaldı. Son dışa çıksanız görürsünüz. Былтыр 2 yıldan beri oraza vakitinde iftarlar geçiremiz. Her gün iftar olay deseniz de olur. Böyle 2-3 aile koşulup, hatta bir ayın içinde hepsine yetişmeyi, hepsi koşulup iftarlar yapıyorlar. 2-3 koranta olup bir ayda hepimiz iftar yapamız. Bu camide bütün bu duvarlarımızlara bir şeyler kalmaganda hepsi koçkendi. Adamların kuvvetinden hepsini netip aldık. Bir Padnaves gibi yaptık. İftarlarımız şimdi onda geçe. Elbette bir Kur'an'tanın belli maqsadlары olğаны кібі, bu көй сәкенлерінің де
келечекке айт максатлары бар. Жамы болғаннан тепесіне бір ишарет қойдық. O işaret endi işte chatten kelenler görse, ay bunda da aydan yıldız var eken, bu da cami eken deyler. Minaret olmasa bu da bir camiye benzemiyor. Onun için bir neyimiz Emre Ali Efendi'ye sizin millet televizyonunuzdan bir ricamız, bir yardım etse, belki bir sponsor çıkıp kalır. O'zimizning quvvatimizdan biz onu yapamak. Buna hem çok akçı gerek. 1805 senesi oktyabrning 21-de koyda kechirilgan reviziyaga ko'ra 16 azbarda 88 inson yashagani qayd etilgan. Ular tek Qrim tatarlar olgan ekan. 1817 senesi tizilgan Muhinning harbiy xaritasida esa 14 azbar ko'rsatilgan. 1842 senesi koydagi evlarning miqdori 21 ga yetdi. Shimda olgan resmiy ma'lumotlarga ko'ra, ko'yda 23 soqaq, 2 burulma бар. İnsanlarning sayısı ise 2000'ge yaqin ola. У нас население 2371 человек в поселении. В поселение входит 3 села. Село Фрунзе, село Выпасное, село Гришино. Центральная усадьба село Гришино. Потом чуть поменьше идет Фрунзе и самое маленькое у нас Выпасное. По количественному составу у нас порядка 1600 человек живет в Гришино. Порядка 700 человек живет во Фрунзе и около 100 человек живет в Выпасном. Село Гришино у нас есть фельдшерско-амбулаторный пункт, укомплектованный врачами. У нас семейная пара, которая с института как пришла, так и по сегодняшний день работает. Почтовое отделение связи есть, школа, садик, у нас все эти есть. Также у нас в маленьких селах тоже есть фельдшерско-акушерские пункты. 1860-1866 seneleri Koy halkı Türkiye'ye icret etkeninden soң bu mesken yer boşap kala. Ama soңramında estonlar koçirilip ketirildi. Ve resmi vesikalarga göre 30 azbarda onlarning sayısı 182 insanni teşkil etdi. O vaqtlari koyda kuyular da olgani qayd etilgan. Xalqimiz ana toprağına qaytqan soң, koy tek uga adım ata. Sakinler ise kelejekке plan ve niyetlerini kuralar. Devlet tarafından ayrılacak yardımga niyet de eteler. У нас за последнее время в нашем селе произошли большие изменения, действительно. Одной из самых главных произошла газификация села Гришино. В июле месяце 2019 года Сергей Валерьевич Аксенов торжественно пустил газ, и были пущены первые 20 домов, подключены к газовой сети. На сегодняшний день уже число газифицированных приближается к 300 человекам, то есть это более 50% села на сегодняшний день. За 9 месяцев, грубо говоря, за 8 газифицировано. Основное наше сельское поселение, основной род занятости – это сельское хозяйство, то есть выращивание зерновых. У нас имеется на территории крупное предприятие ООО «Лэндком Крым», в котором работает порядка 100 человек. Совет үкіметі деврінде есе Жанкой уездінің сыңырларында Құрман районы тешкіл етілі. Петокулчақ койы бұл районға бағлы ола. 1926 senesi ise мында 38 azbarda 180 insan yaşap, Alman mekteplері olgаны qayd etildi. Şimdi Toqulchaqda Adi koy mektebi çalışa. Her bir koy sakini dostane alda yaşap, tek balaları için tırışalar. У нас тепло в школе, очень уютно. Недавно мы сделали проект «Замена всех окон» на пластиковые. Недавно совершенно была модернизация пищеблока, поэтому изменения происходят очень большие. Детки в тепле, классы очень теплые и светлые. Одной из проблем воспитательной работы нашей – это толерантность, потому что у нас многонациональная школа, поэтому дружба между детьми, между преподавателями у нас всегда прослеживались во все эти годы. Наша школа 1965 года, ремонты проходят очень часто, выделяются деньги для того, чтобы мы поменяли мебель в классах. У нас в каждом классе есть интерактивные мультимедийные комплексы, что позволяет лучше усваивать программный материал.
Дети и учителя очень довольны. Наш коллектив 20 человек составляет. Среди них половина молодежи, которая совсем недавно вышла из стен университетов. Айны мектепте қырым-татар дерслері де алып барыла. Балаларымызға ана тілі ве эдебиятымызға sevgini Зарема ханым ашлата. O'zbekistondan kelganda 1995 senesi kelib, bu rayonning, Qasaba rayonining Susanina eski adı Buzov koyunda çalışmağa başlagan edim ve anda 12-13 sene çalışıp Первомайск kasabasına, Jurchi rayonga ko'chib, andan ev alıp bu mektepke ishga kirdim 2000 senesi. 2000 senesi 7 senesinden beri men bu mektepte çalışam. Bu mektepning talebelerini bu vaqt devamında sevip, sayıp, balalar taraftan da sevgi var. Anlayamiz bir-birimizni, koyning xalqinin, cemaatinin birge bir problemalar chiqib qalsa, birgelikte çözemiz. 2-3 talebe olsa da bularga gruppalar açılgan. Mana 5. sınıfta 4 talebem var. Bütün sınıf boyunca onlar hepsi kelirler, öğrenirler dersini. O programmaga cedvelge kirsetilgen. Dersten soň kalıp olan şey yok. Lakin внеурочка деген şey var, o da var. Oca derslerini umumen yangi pedagogik usullarına binaen alıp bara. Talebeler ise bizim tariximiz ve şairlerimizning hayatının yakınca tanış olup, çok konkurslarning g'oliblari saylalar. Yaşlarga, ana babalarga men bilesem, mana biz endi o'zimizning tarixiy vatanimizda, Kırım'da Allah'a şükür yaşaymiz. Yaşamak için, tilimizni yaşatmak için bütün şarayitlar devlet tarafından da bizge kolaylıklar beriliyor. Mana bundan, bu fırsattan faydalanıp tek ana babalarga balalar evge kelgen soň onlardan talap etmelerini, ana tilinde laf etmelerini, eğer bilmegenlerini demek kompüter degen şey var, internet var, internetten tapıp bütün sözlerini, bilmegen sözlerini, anlamagan sözlerini öz üstlerinde çalışsalar ana babalar ve öz balalarına yardım etseler pek yaxşı olur edi. Çünkü bolen laf var mektepte her yılı biz yazamız konkurs til halkının canı. Evet, bunu anlamak gerek. Bu sözün manasını her bir insan anlasaydı, anlap yetseydi, belki başkaca bir yol tutar ediler, ana tilimizge münasebetleri özgerer edi, değişir edi münasebeti. Zarema hanım gibi hocalar bizim tilimizge merakni arttırıp, tariximizni unutmaga da yol bermeyler. Koyning tarixini bilgen insanlardan birisi Antonina hanımdır. O 1938 senesi aynı koyda doğup, babası Kırım tatarlarla dost olganını hatırlay. Единственное, когда папа уходил на фронт, это сквозь сон. Я его не помню и не знаю, короче говоря. Все казалось, что мама на работу, наверное, папу провожает, и все. И больше ничего. Потом тяжелые военные годы. Голод, холод, как говорится, и беда пришла в дом. Папа погиб, мама осталась вдовой с 4 детьми. Самому старшему брату, вот он, было 13 лет, а самому меньшему только родился. О татарах я могу что сказать. Здесь они не жили, я не видела, не знала. Но жили недалеко. Вот эта Чапаевка, я не знаю, как она сейчас, живая на деревне. Она не живая, Кошара там, по-моему. Но папа ездил туда с гармошкой. Он играл на гармошке и играл на свадьбах у них. Вот это я знаю. Отношения были хорошие. И мама даже говорила после войны, что, говорит, люди все нормальные, все хорошо, дружно жили. Так что ничего плохого сказать не можем. Народ не виноват ни в чем. Ни мы, ни вы, как говорится. Беда пришла, она всех коснулась. Karamanımız o'zining evini pek sevi. Bala vaqtindan beri aynı evde yaşap, çok voqealarni başından kechirgan, ammo kolxoz vaqtini pek yaxshi biladi.
Сначала была одна улица, а с 56 года стали строиться. Построились, значит, это Новосадовая, Кирова и Интернациональная. Вот эти 3 улицы построились, и все у нас все. А когда пришел в колхоз директор совхоза, потом он стал, 64 года, Исаак Абрамович Гассер, вот это началось строительство. И он проработал у нас 46 лет. В хозяйстве все было, как он говорил, одних голубей не хватало. И коровы, и птица, и овцы, и сады, и виноградники, и комплексы утиные, и комбикормовый завод. Ну, все было. В состав совхоза входило 3 села – Выпасное и Фрунзе. Во всех были бани, во всех были пункты технического обслуживания тракторной механизации. В общем, хозяйство было очень хорошее. Шымды екі қарт койны севіп, комшыларының алақаларыны тізелер. Қараманымыздың екі тарафында қырым-татарлар яшайлар. Оларнен бераберлікте ағыр ве қуванчлы күнлеріні өз башындан кечіріп, мұнасебетлеріні қавилештірелер. Я же проработала в совхозе в отделе кадров, и в 88 году к нам приехали наши уже, как говорится, земляки, татары. И вот 32 года уже они у нас живут. Живем дружно, мирно. Не было ни скандалов, никаких конфликтов. Вот сколько прожили мы здесь, не было. У меня первые соседи были это. Я считаю, что на нашей улице семья целая. А на свадьбу гуляем. Гуляем. На свадьбу гуляем, как говорится. Наверное, еще никак не можем привыкнуть, у каждого свой менталитет. Вот. На свадьбу гуляем. Если похороны, приходим, как говорится, соболезнуем, помогаем, как можем. Азбарда ise бар сезіле. Қараманымыз 82 yaşında olsa da өз бостаныны пек севем. Қолындан келгені қадар бақшада güzellikni yaratып, аяттан зев қалам. Bizim халқымыз ise çok қиыншылықларны кешіріп, кенеде ана топрағына қайтты. Herkese evinden çıkardılar. Biz Krasnogeshir diyen şehre geldik. Buralar. Ondan başka yere avuşturdular. Ondan koy yerine alıp gittiler. Pesçanka degen bir koya alıp gittiler balam. Ağaç kabuklarından lapti örelerdi de. Onları verirlerdi giymeye. Onları giyip kışın günü 39 gradüste dağdalıydık. 40 olsa çıkarırlardı dağdan. Dağ kestim ben. 16 yaşından dağ kestim. Қартана 88 yaşına bakmadan Kur'an okumağa pek sevem. Ama şimdi hastalığına göre okup olmağanından yürek ağlay. Kırım bağasıyım. Allah-u Teala bir yeri bize nasip kılgan balam. Elhamdülillah. Etmegen aşağıp yaşayak. Şükür Allah'a. Demselerin vaktinde Arapça okudum. Komşumuz okuttu. İlalarda çok biliydik. Şükür Allah'a. Çok yıllar namazımı kıldım. Yasinimi okudum, Kur'an'ımı okudum. Kur'an'ım ağlaydı. Okumayı öyleydiler. Kur'an'ı okuydum. Okumayı öyleydiler. Zeynep Hanımның өмір yoldaşı көй үшін çok işlerini yapıp, İslam temellerini öğretken. Bu aile için tarix yazmaya mümkün. Neler ko'rgan bular. Qarti qallag'amizda birinchi bu ko'yin imomi bo'lgan. Birinchi dinida bu Katanen ekisi bu ko'yinin bütün dinlerin, bayramlarını, namazlarını cami olmaganda buların ailelerinde, evlerinde kılıp gelingendi. Onun için bu qallag'amizin da büyük hissesi, bu din cemiyetinin hissesi var idi. Bu cami hepsi kuruluşlarına nelerini katnaşkan kartımız edi. O imamlığı neten son bir Abdülhamid dedemiz oldu. O da şimdi var. Ondan sonra buna ben
4 yıldan beri men imanlığı men alıp baram. Allah Allah sağlıklarını versinler. Olardan da biz de bir ilim olardan öğrenip kaldık desek olacak. Onun için sağ olsunlar bu kartlar dinimizi bu koya indirgen bular boldu. Onun için bulara çok sağ ol aytmak isteyim. Ellerini öpeyimiz. Zeynep Hanım kabi Ural'ны başından keçirgen insanlardan birisi Atçı Şerife Hanımdır. O 1940 senesi Sudak rayonunda dünyaga kelip, 4 yaşında ana toprağından çıkarıla. Anam, kartanam, üçümüz çıkkanık köyden. Anam tarif etkende göre. Babam cenkteyken. Ana üçümüz çıktık, Ural'a düştük. Molotov oblasına, Krasnoyarsk rayonuna düştük. Başkaları dağa var, dağ kesiydi. Natizemleşler dağ kesilirdi. Başkaları dağa varıp yemişlik aydı satıp alına geçinirlerdi. Bir şey olsa işte anam urba alıp çıkanı oları satıp bir şey alıp bizlere bakkandı işte. Kartanamdan ekmezi. Vatandaşımız 1988 senesi koyga qaytıp, yanıdan hayatına başlay. Koyның birinchilerinden olup, vaqt jami işlerinde yardımcı ola. Allah'ның evinde toplanganda, yaşlarga o sürgünlük günleri hakkında tarif etem. Ural'da dağı, yoktur et yağı. Şıkırımın taş toprağı, Ural'ın et yağı. Şıkırımın taş toprağı, Ural'ın et yağı. Sarım sağım soğanım saçılı kaldı. Az barda dolu malım mülkümüz mağraşıp kaldı. Az barda dolu malım mülkümüz mağraşıp kaldı. Koyның da bir esli başlı insanlarından birisi Yunus Ağadır. O vaqt jami namazlarına qatnap, yaşlarga ibret ola. Qaramanımız ise tariflerge göre 1936 senesi Ayqal koyunda dunyaga kelgen, evvelleri koyda geçirilgen tedbirlerini yaxşı hatırlay. Toyga toplanırdı, cüyük oladı. Nasıl buna kreş bolaydı, toylarda kreş ediler. At çaptıraydılar. Yaş boğamızda bakır. Meni endi 36 yılın barası giremen şimdi. Mende ne metrika var, ne bir şey var. Şu komendanturu vaktinde 36 degenler anaylar her bu hafta bilmeyip da aytkanlarım 36'dan göremen. Şimdi sen Kırım'da көп şeyleri ben bilmeyeyim. Eğer 36 olsam da 8 yaşında bulmak gerek ben. Bayağı bir şey bilmek gerek ben. Çok şey bilmeyeyim ben. Elbette Qaramanımız sürgünlük günlerini başından geçirgen. O günler ise onun hayalından çıkmay. Aketip bizim kıyı yanına aketip topladılar. Şu kıyı yanından şu yerden oturup maşinarı geldi. Suda Bekir'de dedim bağlı maşinarı endi. Şimdi endi көргенде tanıymayım. Suda Bekir olgan. O vakitler bağlı maşinarı. Simferopol'e getirip vagonga müsetkenler. Adamlar böyle kalabalık mı? Katı bilgenimiz ne haberim de yok. Bilmiyorum doğrusu aykanı. Özbekistan'da Azatbaş degen yerge düşken edi. Taşkentski oblast Tabaqsay degen rayon edi. Şimdi biz 55. yılı Taşkent oblast edi. Havas rayonuna degen yerge 2. Bayavut'a köçtük. Köyde yaşadık, köyde degenimiz, anda da köyde yaşadık, biz şehirde yaşamadık. Degenimiz yaxşı. Qaramanımız 2000 senesi kelip, Toqulçaq koyuna sevda ola. Çünkü bu koyunun insanları beraberlikte olup, herkesge ibret olalar.
Ayni insanlar azlıqtan başlap, istegen şeylerini eng muhimi ana vatan Qırımda o'z maqsadlarına nail olalar. Qızlar, jaşlar kuylaşıp, күнден алғанлар саулықны. Тағы жевріне ушай деп, құлланған ал жавлықны. Тон жабынып қар жүрген, жаш құшанып ат сүрген, түйе мажар жеккенлер, тойлай жылып кеткенлер, тойдан тойға авышып, кедай ярға қавышып, оңғанлыққа далғанлар, яшав зевқын алғанлар. Мемет Ниази.